Siyabonga kakhulu Okanjobo for giving us such a detailed narrative. Quite interesting. I know there are a number of follow-ups that will come from the other discussants that we have today. But maybe let's go into and talk about the governance, the social hierarchy, and the military structure. How these were put together. I know Mzalathome uthe eqalisa wakhuluma nge-order eyayikhona eyayivele yafakwa nguNkosi uMzilikazi. Maybe singaqalisela khonapha, ngingazi ukuthi mbani ongasisusela yona. Sikhangele i-governance structure lamabutho Okanjobo wakhuluma wasichazisela ngamanye amabutho ayekhona kanye le-social hierarchy eyayikhona-ke ngaphansi kwenkosi uLobhemu. Ngiyena Mzalathome. Ehe. Hayi siyabonga. Njoba sike satsho ekuqaleni ukuthi inkosi uMzilikazi yayivele isichiye ama-systems in place. Ayisikho ukuthi kulento entsha inkosi uLobhemu kwakumele iyenze ngoba it was ukuqhubeka nje ngendlela isizwe esasakhiwe ngayo inkosi with ama-pillars and ama-foundations ayevele ekhona. Ngoba inkosi uMzilikazi yayisitshengisile ukuthi okay isizwe sibuswa kanje, siranwa kanje, i-economy yethu inje, i-politics yethu ile structure esinje. Kodwa into eyayenziwa uNkosi uLobhemu isingene ebukhosini kwaba yikuqhelisa lokukhulisa isizwe. Ukuthi sibe sikhulu ukwedlula lapho inkosi uMzilikazi yayiphelele khona. So uzathola ukuthi inkosi uLobhemu yaqala ukuqhelisa isizwe ukuthi sikhule ngokwakha imizi emitsha. Like ungakhangela in the east, it was stretched further. Iborder yaze yaba kumfulu uChangani, okutshengisa ukuthi isizwe sasinjani, sasikhula, sasisiya phambili. Ungakhangela even indawo zeKwekwe, present day Kwekwe, sokusiba lemizi emitsha efana lamaveni eyakhiwa khona ngale. Kwakuyikuqhela kwesizwe. Ungakhangela emngceleni yePlumtree, iside yePlumtree, inkosi yasiqhelisa futhi isizwe sisiya phakathi khona ngale kwelabaTswana. So inkosi uLobhemu really expanded the kingdom in all directions ngesikhathi sayo. Singakhumbula ngithi ngesikhathi senkosi uMzilikazi kwakulama provinces angu-4. Kwakule Gabha obabesithi kuseGabheni, amhlophe, amnyama, kanje esine kwakuyini? Amhlophe, amnyama, iGabha, lani kanje. Lamakhanda emakhandeni. Yes, emakhandeni. Kodwa inkosi uLobhemu yaqhela create a new province eyagcina sibizwa ngokuthi ukoBulawayo kumbe iBulawayo. It became a full-fledged province as well. So ngesikhathi senkosi uLobhemu really kwakuyikuqhelisa isizwe lokusikhulisa ngokwakha imizi emitsha, njalo lokucreate ama-regiments amatsha. Njengoba isizwe sasikhula siqhela sisiya phambili. Ngingathi nje ngamafitshane yikho engakutsho, abanye bazayengezelela khona. Ngiyena Ndlovu. Siyabonga mo. Ngithi ngivele ngithathe ngiede kwipoint kaMzalathome ukuthi ngoba ama-foundation ayeseleyiwe. Inkosi uLobhemu was strategic in making sure ukuthi ekuqheliseni kwakhe isizwe at the same time ucreate ama-relations. Ngike ngayiphatha yokucreate ama-relations lezi izwe zabeNguni. Isizwe sakithi sisigcina sixhumana loZulu, sisigcina mhlawumbe sokuyizimpi kuphela. Sigcina isizwe sihlubuka kuZulu,
and then thereafter sokungama-attack enkosi uDingane ngesikhathi isizwe sesizenze esingathi nawo i-Transvaal Gauteng as it is right now namaphethelo ngasikutholi ubudlelwano obakhona phakathi kwesizwe sakithi loZulu kodwa ngesikhathi senkosi uLobhengula siyabubona ubudlelwano lobo sokubusa inkosi uCetshwayo kuyavelwa emlandweni ukuthi many times inkosi would send ama-invoice besuke ngamabhiza esigodlweni koBulawayo belibangise kwaZulu bafika eTransvaal now it was a new order of the day the place which was once their territory was now under the Boers bafike laphana ba-report kumaBoers ukuthi sicela ukudlula siya kwaZulu bashiya amabhasi amabhiza bashiya ama-wagons baqhubeke baye kwaZulu bafike laphana kwaZulu then there will be those diplomatic or bilateral discussions kulapho inkosi ezwa khona ukuthi abelungu laba abayimhlobo ehlukileyo what they want most is land ngoba yayifika ibuza inkosi uCetshwayo nihleli kanjani lapho koMashobane zisho izinceko zenkosi ukuthi hayi thina sihleli kahle hayi nje sihleli kahle ilizwe lana lihle yonke into nje bese iyasho inkosi uCetshwayo ukuthi la into zimi ngenyawo ilizwe limi ngenyawo la so mangabe umbuso usuqala ukuthi inkosi isizulelwa ngabelungu already that intelligence owayithola kubudlelwano lezinye izizwe zamaNguni ukuwaphatha kanjobo ukuganiselana namagasa isizwe sikaSoshangane it was through the purposes of ukuqhelisa isizwe and at the same time creating those alliances which would come in hand in future should the need be arise mhlawumbe okunye singakusho ku-governance khonapho isizwe sesiqhelisiwe inkosi there was a system yokubusa at the same time there was a system yokuthethwa kwamacala where umphakathi had played a big role ukuthi mangabe umzala Thoma kuthiwa utshontshe inkukhu zami lapha ujeswa kanjani wawumphakathi owawunikeza i-direction ukuthi hayi cha inkosi ithule ilalele. I think we see this again even to present day. Ngicabanga ukuthi ngikhona uJame ngafakaza ngoba ubuya khona esikhosini kwamathembu ukuthi namanje induna mangayithetha amacala kayihle ifika down lecala wena eliyamosha ifika ihlale ilalele izwe ukuthi umkhandlu uthini. All those were the foundations asetwa inkosi uMzilikazi and later on inkosi uLobhengula naye made sure ukuthi ngikhona implement and cement them. Obviously militarily siyazi ukuthi isizwe sakhe sasilamandla, very strong military setup eyaqheliswa again inkosi uMakhobolondo such that we know ukuthi uRhodes had a dream yakhe kept to Cairo. We can argue ukuthi that dream was derailed because of the prowess of amabutho esizwe sakithi, because the area was impenetrable. Babengakwazi ukudlula. You notice ukuthi even for the British to colonize the likes of Zambia and Malawi, they took it badlule ngaphandle kwesizwe sakithi because ongadluleki. That's how brave and gallantly those guys babesilwa ngakhona. Obviously kulokuvela ama-theory about I think uyowabuza laphana moya about i-social structure kulokuvela ukuthi kwakukhona abezansi kukhona abenhla kukhona amahole and mina I always argue ukuthi that was not the national policy of isizwe sakithi under inkosi uLobhengula. It might be that kwakukhona mhlawumbe abantu khonapho amanye amabutho mhlawumbe ayile awe suffering from superiority complexes besho ukuthi bona no bona banguZulu. But Okanjobo argues it very well. I think you would like to come in at this point. Ukuthi kwakuzaba le social structure kanjani esho ukuthi kulabezansi kulabenhla kunamahole wena abantu laba bayobuthelwe bonke ebuthweni elilodwa. And uCobbin, one of the renowned historians, argues ukuthi vele the Zansi or enhla or hole structure was a fabrication of the British who wanted to justify their racism. And I think it's a very important and sensitive topic as Sagitti. I always say I equate it, for example, currently to the politics of the day. Which, for example, most of us is like Mzansi.
the policy of Pretoria does not publicly justify the policies of Odudula. But now you cannot come and say when South African government is saying ukuthi ngona yabantu mele badudula. Bakhona abantu badudule na yebo bakhona. But is it the national policy? Cha, it is not. So that's how I try and argue against the policy le ukuthi kwakune socialism and kwakune social structure, a caste system yabo zansi oenhla namahole. Awuthi ngime khona lapho ngani umzala Thomas admit ufuna ungena masinyana. Mbona unkalo uphakamise isandla uCanisius, maybe ngono ngimdedele aqale then lami ngizayengezelela khona. Hayi ngiyabonga khona lapho. Ngiyazwakala ngithi moya. Kakhulu. Ngiyazwakala. Okay ngiyabonga. Bengifuna ukungezelela nje bathi umdako sasemanzi. Uyakhuluma lapho uNdlovu ukhuluma ngendaba yokuthi okwabonhla abezansi lani. Mina ukuzwa kwami ngutshelwa lami ngikhula. Ngikutshelwa zinduna ezifana labo Masuku uGustine okaMzimona. Kwakuyinto eyayisenziwa ngabantu ababe insecure. Umuntu lwana ozithole ngathi usebekwa eceleni abesebuya athi kanti ukhuluma kanjani lo mchabi lo thina sikhona. Kwakungabantu aba insecure, wayefila threatened ngomunye umuntu othile ngoba lwana umuntu uya-achieve noma wenza something ku-society. Abesebona ngathi lwana umuntu usesondela kakhulu eduze kwenduna yena engasondele. So it is a fact the way ayibeka ngayo, but ngikubeka khona ukuthini ngokukhula kwami le privilege engaba layo to see that thing, ngizwe that language ikhulunywa nguyinduna ukuthi hayi antu yabona ukuthi lo ubuyathi umchabi lo ngenxa ukuthi ubone lo esuka la. Yikho khonoko ke mzukulu ukuthi u-insecure lo ngoba lo ngumza wami uthi mina ngumza wakho umchabi lo usefunani la. So bengifuna ukuthi ngithi simento nowathi yes said ukuthi lezo zinto bezisenziwa ngabantu akade bezibona ngathi hayi kanti ngathi wena sukhuluma kakhulu lo munye umuntu susichiya thina ngaphandle thina singabegazi. Ngoba ku governance structure uzananzelela ukuthi kuyi governance structure even ekamzilikazi nayo ekalobhengula bekukhona lapha kade kusithi khona kube labantu that are military abakhangele khona lokho ithi ku military kube structure abayenza ama raids abayenza ama hunt abazihamba bayizingela ukwenzela ukuthi isizwe sifidwe at the same time siprotectwe at the same time sikhuliswe sesibuthweni. And then ku social structure laphana futhi ezikhathini eziningi ube lezihlobo zakhe akade zikhona ekukhokheleni bese kuthi amabutho amadala izingwevu akade bathatha abanye bakhona bafake bakhokhelele. Sesikhangela thina ukwakhiwa noma sithi ukumiswa kwesizwe senkosi uMzilikazi samiswa ngamabutho. Isizwe senkosi uMzilikazi yikho ukudilika kwaso. Nxa sidilika ngokunqotshwa kwamabutho egadadi, ngokunqotshwa kwamabutho kuzo zonke izinto esiyafika kizo. Yikho lapho kwavela kwathi i-social fabric yethu yaphuma, but i-social fabric yethu yakhiwa around amabutho. Nxa ibisakhiwa around amabutho bekuqala kube libutho ligcine selingumuzi, ligcine sekuyi-community, kugcine sekuyisizwe. Okuthi ukuthi kwabantwana bakhona bazabuthwa bafakwe lapho. Yikho ebuthweni lenkosi uLobhengula kuba le improvement ebakhona ukuthi kuba lama regiments. Nxa sithi ama regiments singakubeka ngesindebele sithi ngamaviyo akade hamba ngama age groups babuthwe nini. Nxa bebuthiwe kanje sebesiba liviyo sebephiwa imisebenzi ithile. That is one of the improvements ayenzayo. In that sense i-security yayisiba yilaba abantwana bakhona within the community. So ibutho wayengalidingi kakhulu ukuthi libe lihleli laphana njengesikhathi inkosi uMzilikazi sesekhona. Ngoba inkosi uMzilikazi kwakuba ukuthi libutho around ibutho leliyana ukungalandeli imithetho ayifunda kuChaka yena wa improve further. Wathi lapho kule butho khona yikho lapho kuzaba yimizi khona.
kwaba yimizi, from amabutho to imizi to ama-communities. Yikho nxa ngisithi mina ngilitshetshe, ngingakuqambela ukuthi imatshetshe yayingakanani. Abe khona amabutho ayengapha amaviyo ayephuma ngaphansi kwetshetshe. Engamaviyo hayi ukuthi abuthwe nini, aphinde abe lama-leaders abo, abaphathi babo, izinduna zawo lawo mabutho, abaphathi babo, abakhuzi bawo ngokufanayo. Kodwa babe ngaphansi kwe-structure esithile. Kodwa within that structure bekulabantu befamily. Bese kuba labantu abapronyotwa ngemisebenzi ithile ababuya labo labakwenza ku-community. Ngakho-ke kuyabuyela back to into ebikhulunywa nguNdlovu ukuthi omunye ubethi angathi senanzelela ukuthi enye indoda ile nkomo ukudlula yena, la inkosi siyinanzelela, athi umphakamisa kanjani umtshabi. Ngiyabonga. Siyabonga Baba Unkala. Ngizanika uSibanda then siye kuBaba Unkala Mthulisi. Ya bengifuna ukwengezelela khonapho ukuthi uzathola ukuthi amanye ama-scholars like uSummers and Pagen in their book okuthiwa The Warriors bayakutshela ukuthi isizwe sakhula rapidly under inkosi uLobhengula. Bathi i-population yesizwe or inani labantu ngesikhathi senkosi uMzilikazi sasi-around 40,000. Kodwa ngesikhathi sokubusa inkosi uLobhengula at its peak, i-population had now reached around more than 150,000 people. That's how big the nation had grown. And then uzathola ukuthi induna sasilazo ezesikhalangeni. I mean, otate Gulumoyo, those were izinduna ababe leader ama-regiments ayehlukeneyo. And laba abantu okuthiwa ngamahole, they were really the majority of the population. Ama-scholars athi they were more than 60% of the population. Uthola ukuthi izinduna zazi-appointwa according to merit, not according ukuthi uvele ezansi, uvele enhla, uvela ngaphi. It was all about ukuthi you prove ubuqhawe bakho and then uyathola i-leadership position. Unanzelele njalo sasilezinyanga eziningi ezivele esikhalangeni, ezivele esishoneni, endaweni ezehlukeneyo, amavenda. Those were rich men in the community ngenxa yomsebenzi ababewenza. Kwakungamadoda ayelezinkomo eziningi. So isizwe lesi, it was a diverse nation. It was not an exclusively Zansi or Nguni state, but sasigoqela wonke umuntu. Ungakhangela, I think in one of the books ekaMathema, I think ukhuluma ngebutho lamabhukudwane. Ukuthi amabhukudwane were mostly made up of abantu amananzwa, amanambia, amaleya, abantu bewange, Binga kind of areas. They became the majority in that iviyo kumbe regiment yamabhukudwane. So uzathola ukuthi kulezinye izinduna futhi like uMari wayeletha abafana abangu-10 ngomnyaka as an arrangement between yena lesizwe samaNdebele. Abafana laba babebuya bengene befakwe kumaviyo ayehlukeneyo bebe yingxenye yamabutho esizwe. Kube labanye ababevela eSitswaneni, kube labanye ababevela as far as Zambia kumalozi ngale, ababesiza labo bethunjiwe bengene esizweni and become part of the community. So it was a diverse nation eyayiphethe inhlobo yonke lezizwe zonke. That's why it continued to grow and grow, and numbers were increasing by the day. So bengisithi lami ngigcizelele khonapho ukuthi if kuthiwa kwakule caste system, how do you have a caste system where labe lithi ngabaphansi inani labo ledlula abanengi khonapha esizweni, elibathi maybe ngabezansi kumbe ngabenhla kumbe libathi bangcono. So ngokunye lakho okuyakumele sikukhangele lapha lalapha.
Bono Kanjoba uphakamisa isandla. Siyabonga, Baba Sibanda. Before we get to Okanjoba, maybe I can give to Ubaba Nkala. Then we go to Okanjoba. Oh, okay. Thanks, Mr. Moyo. Yeah, I just wanted to increase on the part of the military structure of it, because the military structure, it didn't select based on whatever tribe you were coming from, but the qualification was based on people who had the ability to get into the military at that point. And then kube sokusiba le futhi aspect the internal relations of the state and the neighboring communities. We want to look at how the frontier areas were managed, especially the borderline areas. Sike sakhuluma ngeKwekwe areas, labo Maswingo areas, and other western parts of the states. Those areas were managed via what you call ukusisela inkomo, or holding cattle in trust, where certain chiefs from endaweni zabo Kwekwe kusiya phezulu ngale kubo neMakonde, I can count labo Wata, labo Chibi ngapha kusiza ngapha downwards. They were actually given cattle as part of that building of the relationship, where Inkosi wanted to protect isizwe from invasion. Those people were then given inkomo to take care of as part of the trust that they were given to guard the boundaries. Sizakhumbula ukuthi kulamakhosi ayesuka ezansi anjengabo Zwangendaba labanye. One of them ngilabo Ngungunyana, who was the king of the Gaza state. Bebelaphana eLokuzeni, eSabi, or Sabi areas. So they had Shona chieftaincies under them. Kube lamaPortuguese futhi who had some Shona chieftaincies under them. But then the relationship was then complicated by such an arrangement, such that Inkosi then devised a strategy to actually have those chiefs given inkomo as part of the building of the relations. Then kuba lo msindo in most or in certain circumstances in the present day, where we hear people accusing the state of being brutal. Yes, the brutality emanated from circumstances where there were actually intransigencies from those particular chiefs, where the chiefs were supposed to be inhloli zelizwe and protect the state from certain dangers of invasion. The then chiefs collaborated with the invaders. For example, the BSAC nama 1890s, where it resulted in Chief Nemakonde being disposed of the Nkomayilazo and having him murdered and his cattle taken. Kulamanye ama-incidents again that I can count ngapha kubo Chief. So those relations then cause a bit of bad taste in current affairs. But then the relationship wasn't meant to be like that. It was meant to be a relation where people forged a community relationship by building in that trust in inkomo leziyana. Then the last aspect that I wanted to cover, probably saying was the issue of the economy, because the economy was based mostly on inkomo zonalezo, the hunting of ivory and other trade routes to the Indian Ocean and the other ocean ngapha ngaphansi eKapa. Because we remember ukuthi abadala bebevele beyazi i-Indian Ocean, beyazi futhi iKapa and the east-western side of the ocean, part of it, the Pacific Ocean ngapha. So the trade routes were some things that abadala knew about and shared amongst themselves. Ngime lapho for a moment. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu Baba Nkala, sizatshela ke okanjobo agcizelele kulokhu osokukhulunywe phambilini. I know, siyabonga kakhulu bakwethu. Thank you so much. Kunezinto eziningi kakhulu eseniye nazithinta ebengifisa ukuthi ngithi ukuthayisela phezulu kuzo, ezinye sezingibalekele. Okay, ake ngiqale ngalena eshiwo isikhulumi esanda kuphuma manje, brutality of isizwe to brutality of the state. Kulezi sizwe eziwomakhelwane. What I have realized ngesizwe sakithi mostly ukuthi uma raids amaningi ayesiba khona, the majority yawo kwakuba ngama retaliatory raids. Kwakuba ukuthi kunamanxusa esizwe sakithi amaningi kakhulu ayefele ezizweni. Abanye uthola ukuthi ngabathelisi bahamba beyolanda intela izethulo, ngesintu sakithi babethi izethulo. Izethulo kwakuyabe kuwukuthi kuvunyelwene ngazo ukuthi sizwe siwukuthi njengoba sike saphatha lapha esinye isikhuluma ukuthi kukhona izizwe okuyabe kuvunyelwana ukuthi hayi wena ngonyaka uhambe uletha amajaha ayi10 komkhulu. So uma kuwukuthi lezo zivumelwano zingasenziwanga kwakuba khona ukuthi kuthunyelwe lawo manxusa ukuthi ayolungisa lezo zimo, bese uthola ukuthi amanxusa ayabulawa. There was a case la okwathunyelwa khona abathelisi esizweni amakorikori lawa abakonyandoro laba babamba amanxusa esizwe no kwakungewona amanxusa amaningi, babamba induna bayibulala. And after that inkosi yasikhipha-ke ama-raids ukuthi bayohlaselwa labo bantu. Kanti ke akukhona lokho kuphela, ngisho nasenkosini endala inkosi umbumbu wesizwe kunamanxusa akithi amaningi kakhulu abulawa ezizweni. Sinamanxusa awu6 abulawa isizwe sabaHuruche kusazizwe la eTransvaal. Sinamanxusa abulawa ngabaRolongo eduze neKhunwana. Sinamanxusa abulawa le ndawo iseNorthern Cape kuthiwa yini ababulawa ilesizwe samalawu lesi, babulala amanxusa ayi25. Isizwe sabaNcwatho abaTswana baseBotswana babulala amanxusa, eminye imithombo ithi awu44, eminye ithi awu16, iyaphambana. So most yalezo zinto yizo ezazibangela ukuthi inkosi uma ngabe sikhipha ibutho ngempela ukuthi liyojezisa leso senzo, kwakusiba kubi kakhulu, kwakusiba kubi impela kakhulu. Bese sibuke kulento lana ngikhulume nje kancane ngobudlelwano nalezi ezinye izizwe zazingomakhelwane. Isizwe makuwukuthi kuvunyelwene ukuthi asikhiphe izethulo, azifaniki izethulo. Yebo, abanye babekhipha izethulo ngokuthi every year bathumela amajaha ambali inani lamajaha, abanye kwakuba ukuthi bathumela amakhuba, abanye izikhumba zezinyamazana, ilokya nalokya, kuningi. Engifisa kuvele la ukuthi isizwe esasinalobo budlelwano nesizwe sakithi, amakhosi akithi ayesivikela. Kwakuthi uma ngabe leso sizwe sihlaselwa ngezinye izizwe, amakhosi akithi ayeyikhipha impi ukuthi iyobancedisa labo bantu. There is a case uma ngingabuyela emuva kancane, isizwe sazinze la okwathi uma uMatlaba inkosi yesizwe sabaRolongo, uMatlaba le yayikuphi le ndawo yayileduze eMafikeng, kuLweyamango wasemafikeng. Wathi uma ngabe ehlaselwa uMoletsane uMlizane, abantu bakithi babethi uMlizane lo wesizwe sabaTaung oDawu. Wathi uma ehlaselwa yilesiya sizwe ngenxa yokuthi wayekhipha izethulo, wathuma amanxusa ukuthi awazocela inkosi imlekelele. And vele inkosi yawakhipha amabutho. They traveled from here in Gauteng all the way to Mafikeng. Uma befika lapha bathola ukuthi isizwe sabaTaung sesibalekile. They followed lesiya sizwe all the way to uModa River eBloemfontein.
besuke la besiyolekelela lesiyasizwe ngenxa ukuthi sasikhipha ini izethulo. There was a case yesizwe yisiphi lesizwe konje ngesabahlengwe ngapha eMpumalanga nabo kwathi mangabe kuba neclash angisazi ukuthi babehlaselwa yisiphi leso sizwe sasibahlasela sasibhekhaphwa kakhulu iGaza State. And then inkosi yathumela ngempela amanxusa and yalikhipha izwe liqinile ukuthi laba bakoGaza abapheza impela. So kwakuba nama incidents amaningi kanjalo bese okunye ngifisa ukuthi ngikuveze abantu bayaye bathi mangabe bekhuluma ngenkosi isilwane esimnyama sakuMabindela kube sengathi he was weak. Engicabanga ukuthi lokho babekhuluma ngoba bemqhathanisa noyise ukuthi uyise he was a warrior king naye bafuna ukuthi naye abe yileyo nhlobo ukuthi uba yi-warrior king. So kuba nalokho ukuthi bamenze sengathi waye weak sengathi izwe lafa because of ukuthi wayehluleka uku-actor. But mina from where I'm standing ngingasho laphana sasinayo inkosi. Loya muntu there are a lot of things akwazi ukuthi azenze nakho nje ukuvikela isizwe. Okokuqala nje his approach was very different from his father. His approach was very different. Wayenakho lokho ukuthi mangabe bona ukuthi kunesizwe simhlokozayo asiwone qala masinyane and yena zonke izinto zakhe wayezenza in a formal way. Why ngithi in a formal way? Ngoba ukuthi uyazibhala izincwadi asibhalele leso sizwe ukuthi hayi into ukuthi ayingiphathi kahle ilungise. Okay, there was a case in 1871 uMathengi lo wayebusisizwe sabangwathu wathi mangabe bona ukuthi inkosi endala umbumbu wesizwe iKhotheme inkosi uMzilikazi wabona ngathi angachachaza angazenzela esizweni sakithi kunendawo lena eseThathi which is present day Francistown. Le ndawo okay kwakuyindawo esingathi indawo yombango wafuna ukuthi ayidonse ulokhuzana uMathengi bengakuye yet ngokolwazi siyabe sinalo zonke lezi ndawo zazingaphansi kombuso wakithi. So kuthiwa uMathengi wathumela amabutho abetswana aya kuleya ndawo yaseThathi. Lawo mabutho ayevimba wonke umuntu odlulayo oya esizweni sakithi ngoya esizweni sakithi novele esizweni sakithi. Abelungu everyone they were harassing those people up to an extent yokuthi baze bathumba nezinqola zenkosi ezazisiya eNatal kuSomcewu. Bathumba lezo zinqola bathatha kwakunamazinyo endlovu. Mina ngivuma ukuthi izimpondo zendlovu ngoba impondo aziphuma emlonyeni ophuma emlonyeni ngamazinyo. So bathatha lawo mazinyo bawathumba. What the king did wabhala incwadi emkhumbuza nje uMathengi ukuthi wena Mathengi yethemba liyazi ukuthi uMathengi ungomunye wabantu ababeke bathunjwa yimpi yakithi ngokukhula wakhulela esizweni sakithi. So wathi umembhalela incwadi kwaba ukuthi uyamkhumbuza ukuthi wena ukhulele la kithi uyasazi and njengoba usazi leyo nto icelayo uzoyithola. Cela nje uyeke lento yenzayo uyeke ukuhlukumeza abantu abeza esizweni sakithi uyeke ukubafuna itax so he did it in a formal way. Okunye ubaba uNkala laphana ubeke wakhuluma ngamabutho. Amabutho just ngicela ukuphawula kancane nje in passing ukuthi amabutho lawa kwakuthi mangabe ebuthwa ibutho libuthwa nje intanga yinye. Uma leyo ntanga selibuthiwe la yohlaliswa la lihlala khona lalikhula lelo butho likhule lize lizale lithi lingazala ake ngenze nje example mhlambe ngembizo imbizo yabuthwa iyazala i-first generation yabantwana bembizo nabo nje babe yintanga yayicishe ilingana. Kwaba ne-first generation yabantwana bembizo baphiwe igama kwathiwa yitshele ntaba. Kwathi i-second generation yakhona
kwakuthiwa yini kwenje igama layo, ngiyalikhohlwa igama layo. So mostly amabutho lawa ayekhula, athi angakhula azala amanye amabutho, athi angazala amanye amabutho ibutho lalikwazi nje ukuthi libe nabazukulu uma singakubeka ngokwabantu ukuthi umuntu uyaba nomntanakhe abe nomzukulu wakhe. Siyababona nabo obabambeni bazala inyoka yazala umcijo nabanye. So uma ngabe sekuya kule yanto yama social classes la emabuthweni yayingasebenzi, ngiyethemba sizavumelana sonke ukuthi ayikho ibond eqine njengebond eyakheka uma ngabe let's say abantu besempini kuliwa. So angeke abantu bethi behlupheka bonke behamba imimango, amabutho ayahamba. For example, mangathiwa ibutho lisuka lana liyohlasela eLekingami, lihamba isikhathi esingakanani, behlupheka bendawonye bese ukuthi kusasa kuthi labo bantu bayahlukana ngokuthi wena usibanibani, wena wadabukaphi, wena wadabukaphi. Leyo nto iyayingekho. Leyo nto yokuthi abezansi abenhla amahole bathi yayichaza i-geographical location labo bantu ababetholakale kuyo ngenkathi bengenisa esizweni, not ukuthi kwakuyi-social class. Yayingekho i-social class. Ukube kuthiwa kunama-social classes babengeke baxutshwa abantu bahlaliswe ndawonye, kunalokho kwakuzohlaliswa abanye ngapha, abanye ngapha, abanye ngapha. So leyo nto yayingekho, kodwa kwakungamagama nje ayichaza ukuthi labo bantu bathi uma ngabe bengeniswa esizweni bangena esizweni bekuphi kwendawo. Yilokho engiku-understanda ngaleyo nto. Ngoba ngeke ukuthi umuntu enicelelana isawudo nakhelene bese uthi lowo muntu belonga to different social classes. That cannot happen. Kodwa yona leyo nto ukuthi esizweni vele bayaba khona abantu abanaleyo ngqondo, njengoba eshilo umhlonishwa uNkalo ukuthi uma ngabe sebona ukuthi ayi nangiyani usibanibani uyangincinta, kodwa ngenxa yokuthi udabuka esizweni esiwukuthi usefuna ukuthi asebenzise lelo tiketi ukuthi yena azibeke endaweni engcono, kanti kwelakithi akuzange kusebenze kanjalo. Kuyefana-ke yingakho uthola ukuthi kwamanye amabutho uma nganikeza nje just example encane, ibutho impande kubutheni kwalo laliphethwe undoda wakoKhumalo kwakuthiwa uMpanjana. Ukuze kungena usindisa Mpofu, uKhumalo lo yawabulawa inkosi, unecala alenzayo wabulawa, kwangeniswa umuntu owayengadabuki kubozansi, engadabuki kuphi. So lokho kuyabonisa ukuthi leyo nto iyayingasho lutho uma ngabe sekuza kulezo zinto. Ngelule kakhulu bakwethu, lingixolele. Hayi, siyabonga kakhulu okanjobo. Ngizanika ubaba uNkala, then ubaba uSibambe, then we'll wrap up i-first session yethu. I think in the next 10 minutes, and then we go to the next part, discuss on the decline of eKingdom. Thank you very much, Mr. Moyo. I just wanted to expand on the aspect of the use of isiNdebele language in the state. I've heard some people complain or raise issues about how that came about, but I wouldn't dwell much on how isiNdebele as a language is constructed. But uzafica ukuthi sona vele isiNdebele as a language, it is constructed out of other languages that were found here. Whilst bekuyi-language esuke ingelelane le language yesiZulu, lamanye ama-languages ifike lapha ya-adopta certain iziqu, I mean certain words were added into isiNdebele language. How then does it become isiNdebele as a use? It becomes isiNdebele as a use via what Mhlonishwa Mathema has already talked about, Lonkala lapana, ukuthi in the army isiNdebele became the language of command. The language of command, meaning ukuthi, from what Mathema is saying, indlela
imizi eyayisakhiwa ngayo kumbe indlela amabutho ayebuthwa ngayo, they were arranged in such a manner that the commander of that particular regiment, sikhumbule futhi ukuthi ngingakayi phambili ukuthi ukubuthwa kwamabutho was not of offensive nature kumbe ngithi ukufuna ukuhlasela amanye ezinye izizwe, but it was a way of defending izimuli lenotho yesizwe. So it was for defensive purposes. At the same time, ibutho nxa lihlala phakathi kwemizi labantu abalo lamakhosikazi abo, when time came ukuthi sokungene isitha, the same men and boys bayabuthwa bayekulwa impiliyana. Engiyakukho lapha ukuthi kuthi ukuthi ekufikeni kwesizwe ngo-1838 kuthi ukuthi kwenzakala ukuthi lezo zinduna ezazikhona ezazikhomanda engazilawula lawo mabutho zazilawula lawo mabutho ngesindebele. So abafana abaningi abancane abangena from ezinye izizwe lezi esingazibalisa ezingaphose mhlawumbe zifike 13 babengena laphana besebenzisa isindebele as a language of command. Ngaleso sizathu isindebele saba indlela i-code yesibutho yebutho lakithi ukuthi nxa kuyiwaliwa sikhomanda ibutho lakithi ngesindebele lapho esilwa khona, njengoba amatheme esithi ukuthi ayikho into ebambanisa abantu njengokuthi abantu besilwa ndawonye besilwa against the same enemy. Therefore, however, the Ndebele became a language of command. Okwesibili, it became the language of administration. Njengoba umatheme ke watsho ukuthi kulabanye ababeletha izethulo from amanye amazwe. Nxa beletha izethulo, there is some talking that needed to happen. Leyo talking isikhathi esiningi yayisenzakala isenziwa ngesindebele. That's why isindebele kwesinye isikhathi became also ila umzala Tom uthe kwa lamacala athethwayo londlovu laphana. Lawo macala nxa efika enkosini ayethethwa futhi ngesindebele. So it became a language of political instruction and a language of administration and a language of military command. Yiku uphasalala kwesindebele singena ngezizwe ngezizwe. Ngime lapho. Babusibanda. Okay, ngiyabonga kakhulu Moyo. Ubaba uMathemu uhle wathinta konke. Lokunye lamade mfisa ukukuthinta uhle wakuthinta kuthi ukuthi lami senza bamfitshane. Bengifuna ukunika imizekeliso naleyo ukuthi for example nxa sikhuluma ngobudlelwano bamaNdebele labantu besishonena ngithi uzathola ukuthi kule this blanket approach yokuthi umzilikazi wayebulala amashona wayeraid amashona uLobhengula njalo njalo, kodwa kwakungekho njalo. Indawo esiyazi njengeMashonaland, Masvingo and all kwakungasondawo eyodwa, I mean ebumbene yabanye under a king or under what. Kwakunguyimbuso nje emncinyane elamakhosi awo. So nxa uzama uku-explore amashona Ndebele pre-colonial relations as we know it today, kumele uhambe ngombuso ukuthi what was the relationship. Uthi oWata, what was their relationship? OChirumanzu, what was their relationship? ORwizi, what was their relationship? Amashawasha, OChirumanzu bonke, and uzathola ukuthi kwakusehlukana kusiya ngama-arrangements ababe bevumelane ngawo. OMashayamombe, they were very close, besiselana inkomo lani. Uzathola ukuthi nxa udila with that particular area baza utshela ukuthi hayi thina sange sibe lohlupho lenkosi uLobhengula kumbe lenkosi uMzilikazi. Kumbe let's say ungakhangela uMashayamombe. uMashayamombe literally went to inkosi uLobhengula wathi
ngifuna ukuthi lincedise ukuthi ngikhiphe ubabe esihlalweni sobukhosi ngingene mina ngibe yinkosi. Then in exchange mina ngizalenzela lokhu lalokhu lalokho. So uzathola ukuthi abaningi babesithi nxa besiba lama issues emzini yabo, the Ndebelers were the first people they ran to ukuthi bethi buyalizosincedisa to settle i-leadership dispute leyi. Inkosi ithi yes ngizalenzela lokho kodwa lina lizangiphani. Uyabona? So ungakhangela like abaningi bathanda ukukhuluma ngendaba kaChaminuka. UChaminuka wayengumalumakhe kaJugu. uJugu, uRuizi Jugu, kwakuthiwa nguRuizi Jugu. uRuizi, it was the title of the king angithi. Njengokuthi oChirumanzu, njengokuthi Omjanja. Those were royal titles or Wata and all that. So oRuizi babalanda inkosi uLobhengula bathi cela lizosincedisa lapho omakhelwane bethu oChinamora labo bani bayasihlupha lapho. Wozani lizosincedisa ukuthi silwisane labo bengasihluphi kusasa. Babehlale endaweni le eseChitungwisi bavumelana kuhle. Inkosi yathi mina lizangenzelani. Wasebevumelana ukuthi hayi inkomo esizazithatha ebantwini laba we are going to divide amongst ourselves. Inkosi yathi hayi kuhle kodwa umsebenzi engabe ngilenzele wona mkhulu, lizangenzelani okunye futhi. Bathi okay, amagusu wonke lawa around this area nxa amakhiwe efuna ukuzozingela efuna ukuzokwenzani azadlula through inkosi uLobhengula ebhadala izithelo kiyo. Kwavunyelwana kwaba kuhle. Inkosi yahamba yabancedisa kwaliwa bayabelana inkomo kwaba kuhle kwaba njeya. Then inkosi ithi hlezi sisizwa kuthiwa sibona amakhiwe edlule siza sebesithi hayi sivela zingela ngale kuUnyani River. Hawu lihambe njani ngapho? But hayi thina kudala sibhadele uChaminuka. Hawu uChaminuka selimbhadala njani? Mina ngavumelana ukuthi wonke umuntu ozingelayo ngale kumele aqala adlule kimi. Yikho ukuzonda kwenkosi ukuthukuthela kwayo. Sithumela amabutho ukuthi hey hambani liyobuza uChaminuka ukuthi kanti kuhamba njani. uChaminuka kasazwakala ukuthi uthini, sokusiba indaba enkulu. Inkosi sithi hayi thatheni limbambe lize laye ngapha koBulawayo azochasisa ukuthi kanti usesephula njani isivumelano sethu. Bahambe laye beze laye lomkakhe wayelabantu bakhe. Bathi sebefika kuChangani uChaminuka kumbe wayesebona ukuthi hayi lapha zafika koBulawayo sesithi hayi madoda ungcono lihle lingiqede lapha indaba le ihliphele. Kasafikanga la koBulawayo. Kuyachasisa ukuthi wathi umntwana kathatha umkhonto amhlabe kwahle kwaba yikufa kwakhe. Kodwa nxa umuntu esekutshela ukuthi hayi amaNdebele abulala uChaminuka songani babehamba besiyo, so kumele kube le context uzwisiseke ukuthi kanti lapha kwakuvele kubangwani, kwakuvele kutheni, kwakuvele kwenzakaleni. So uzathola ukuthi kuqakathekile ukuthi i-context siyizwisise ngazo zonke izikhathi. But i-history nxa usuyistada so kumele ukuthi ubudlelwano bamaNdebele laboWada uyistade in isolation indaba yakhona, uzwisise ukuthi kwakuyisiphi isivumelwano kwehlulwana ngaphi. Then ade sithi nginika umzekeliso nalo kulokhu baba uMathema ade sekuthintini. Then okunye futhi omele sikugcizelele ukuthi isizwe sase sidiverse kakhulu under inkosi uLobhengula. Lamakhiwa ayevele sehlala koBulawayo sebakhila izitolo bayakha lezindlu. Ungathola lapho okuthiwa uMvutsha lapho inkosi yayisihlala khona abantu besiza kiyo kwasokule ndawo kwakuthiwa yi-White Man's Camp. Lapha amakhiwa ayesehlezi khona bonke ababuyayo bezokwenzani bezobona inkosi bezonegotiate babefikela khona. So it was now a very diverse nation. Abomama besindebeleni babethathwa ngamakhiwa. We even now had our own colored population ngesikhathi senkosi uLobhengula. So isizwe sase sesikhulile kakhulu
njalo si-diverse kakhulu, kuhambelana lezikhathi abantu ababephila kizo. Ngoba ungakhangela ama-1880s, it's not very far in history, and i-development ye-Africa ngesikhathi sonesi kunengi okwasokuvele kusenzakala. Yikho sikhuluma ngezincwadi ezazibhalwa inkosi, okunye inkosi yayibhala iyofaka ezama-advert kuma-newspaper. Kwakulokuhamba across nations, across borders. Kulabafana besindebeleni abasebehamba besiyosebenza eGoli emamayini, bethi nxa bebuya bephathela inkosi amadayimana kumbe igolide ukuthi hayi sizothela, yikho lokho esikusebenzileyo lokhu ngokwethu. Bebuya lamajazi, bebuya lengubo. So it was a fast advancing and progressive society. Njoba uMatheme sitsho, inkosi was so wise, he was administering such a whole complex a system, a complex state, kuhambelana ngesikhathi eyayiphila kiso. Ngathi ngamafitshane ikade mfuna ukuthi ngikugcizelele khonapho. But there is more to talk about: the economy, relations with other states and Britain and South Africa, the governments in Cape Town. Engxenye siza kuthinta nxa siqhubekela phambili. Ngizathi ngiyekelele ubaba uCanisius Nkala angene la. I think isandla sakhe sesidiniwe. Hayi, akukho kungakanani. Hayi, ngiyabonga. Kuhle ngenxa yokuthi nxa sixoxa sibaningi, so indaba yakhona iyabambeka, ihlangane kuhle. Kukho konke nxa ubuthe sizathu ukuvala le chapter, soze siyivale kahle singaqedanga ngendaba yama-missionaries, ama-hunters, lama-concessions. Ngiyilandele ngayiqeda ngalolo hlobo, so ngifuna ukuthi lami ngithi ukuthi ngihlephune khonapho. Noma beseqalile-ke umfo kaSibanda ukuthi ahlephune khonaphana, kodwa-ke ngiyakwazi uzangena. Inkosi uLobhengula ku-approach yayo iyaba different, kuthe kwakheni isizwe sayo khonapho ku-structure, ku-social lokuzeni, hierarchy asekhulume ngayo ubaba uSibanda. Kule inye into engicabanga ukuthi umuntu ongangisiza kakhulu ngokaNjobo, ngoba mina amagama kwesinye isikhathi ngiyabe ngingawazi. Umuzi lo okhulunywa ngawo wawuphethwe ngudadewabo inkosi uLobhengula, igama ngabe sengilikhohlwa, oyiwo osizalela amakhaladi, ukuthi abantu babefikela khona lapho bafikele kuyo inkosazana engudadewabo lokuzeni kaLobhengula. Okukhona okwagcina kusenzakala ongakuthinta kahle ngokaNjobo. Kodwa-ke kuma-missionaries esiwakhumbulayo njalo futhi alokho achiya izakhiwo esizaziyo khathesi, ngakhuluma ngoRobert Moffat esithi waye-establisha imission ngo-1859. Namhlanje siyakhuluma ngembali ekhona laphana eNyathe, engicabanga ukuthi iningi lethu kule mbali enhle esuka khonaphana ekhuluma ngokuningi kakhulu okungasakhela ulwazi lwethu ngabomama, ulwazi lwethu ngokholo lokuqala ukufika laphana. So ube ngumuntu wakade laye ele-influence kakhulu kusukela i-relationship yakhe lo Mzilikazi, our king Mzilikazi, umdabulo wesizwe sethu. Waqhubeka njalo futhi esiyizindodana, the prince and the king afterwards. Bekulo John Smith who-advised inkosi uLobhengula on European affairs. Laye wadlala iqhaza kakhulu khona kuyasibonisa-ke inkosi yethu yayikwazile ukuthi i-establish into ezazingekho. Laba abantu sebeyingxenye yesizwe, sebengama-advisors ngoba sebehlalile. Ukukhula kwesizwe sekwazi ukuthi beselama-foreign missions akade selawo, which was not there before, okukhombise futhi ukukhula njalo lobunono obukhulu ngayo inkosi. Then kuma-hunters and traders kwakukhona amagama engiwakhumbulayo mabili, nguFrederick Selwyn owayesenza kakhulu, wayedila ngakho okukuzingela lokho lokuthengisa ikakhulu impondo. Elomunye ababethi nguCharles Rudd, if ngingaphambanisi, wanegotiate i-Rudd concession ka-1988 with inkosi uLobhengula, noma nje ilokwayo eyayilakho kwakungalunganga okwagcina sekusiphambanisa phambili. Singabuya-ke sikhangele kuma-concession seekers, sile ndoda edume kakhulu uCecil John Rhodes, le BSAC yakhe
ababekhangele kakhulu kuma-mining rights, le territory, ama-mining rights lawa agcine se-leader to ukuthi kuliwe kakhulu, agcine se-leader to i-territorial locusing. Kodwa kule gama eliqakathekileyo bengifisa ukuthi singalijiyi ngaphandle, ngoba abafana bakithi abaningi uzwa sebeliqambe enganithiwa lowo muntu ngumngane kakhulu wami, kanti yisitha. Umuntu obizwa kuthiwa ngubani? nguStar Jameson. Asumngane kakhulu wami, yisitha, nguye umuntu wabuya wancedisa ukwehlukanisa ama-territories. Namhlanje uthola abantu besithi sile boundary eyayingekho, eyafika yakhiwa nguStar Jameson, ngoba wagcine senguye okuthiwa ngu-administrator weMashonaland Territorial, efike wayihlephuna ebukhosini bakithi, ukuthi kwakungama-tributary payers, kwakungabantu ababhadala ama-tributes to inkosi, beyingxenye yesizwe. Wabuya yena wafika wabacecebula, wasesenza ukuthi namhlanje abanye sibezwa bekhuluma ngoStar Jameson engani ngumngane wabokhulu babo, kade akunjalo. Isitha lesi esancedisa uRhodes ukuthi sixegise isizwe sethu, sigcine sekuphumela ama-Batman aphuma ebuya engu-600 ezoncedisa amakhiwa esesilwa lathi. Ngibuye futhi ngithi kuma-diplomatic interactions, inkosi uLobhengula yenza umsebenzi omkhulu, ngoba kuso zonke nje inkosi ezazikhona la ngaleso sikhathi, ngaleso isikhathi esasikiso, wathumela abantu phetsheya eNgilandi kuQueen Victoria ngo-1890 ukuthi bayikhuluma lana lo Queen Victoria. Ngalokho ayethe yena, lokho angisoze ngikuvume as long as kunga-appruvwanga yiBritain, ngoba lithe lina limele isihlalo. So angisafuni ukukhuluma lani abathunyweyo, sengifuna ukukhuluma la lo olithumileyo njengoba lami ngiyinkosi, siqondane ngqo. So kubonisa ubunono and some kind of like a politics of advancement, ukuthi wayekwazi ukuthi kumele kube lama-levels ukuthi lapho uyakhuluma lalaba abantu bhadula lapho abaphelela khona. And then kuma-key agreements, of course, ayekhona. I think we'll talk about the Moffat Treaty, which is ka-1988, le-Rat Concession being the two. So kulokho ngingama khona lapho ngiyakwazi ukuthi abanye bazanaba bafike kulokho kunokukhona. Ngiyabonga. Ubufuna ukuthi 1888 ngo-1888 Ayisabonga. Ubaba uNkalo uthinte kakhulu lapha ngama-foreign relations. I think umzala Thomla uthintile but akasajulisanga i-relations le-Britain. Mhlawumbe singawujulisa nje mbijana khonapho lama-concessions wona lawa aphunywa athinte ngubaba uNkalo. Sizagcina ngapho khona kuhlandla lethu lokuqala.